wikendi. Kevin Kadona ntune mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira nawo ni kiri weru weekend theithato ni ntukwerea weru TV weru FM tugwatanirite na kambuni ya Betika kuretera mutegeri na shabiki wa mubira wa maguru mwago imwe kwa imwe mwago jurajitita na mbere gukujirwa ndene tauni ya makutano kiri nkindano gatigati ka Manchester City na Chelsea rikana tukatatu kuretera mwago jojo imwe kwa imwe nyuma ya nteto chietu chia weru theithatu cyane ja mojera tukupanganira chekirendi to chetu tukubonarwa ino munini wa gavana Mutumanto Ithingia kunogo kuondea siasa nkabo bakinyita bamwe bakioneka kuringa siasa chiotongeria Bameru Rawari munini wa Rais Rigathi Gachagua kuriungira mutongeria wa NARC Martha Karua Nyamo cha kithaka gutema ntame maronde njogu itigite akariba meana athara enene ikunenkera inya ya kuona weru na inya ya gutamu indu tongere mwanya ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi kwariria wega bwangataniro njuki akiuria nto gutikana na siasa cha Kirimara na kurumira cha witi na mbere Bitagwantinyari Kenya Purity Richard nwe muonaneria wa matithio atongeria kathumba bareo bagi siasa na kindini ni baikinyetia mamburene za kunogokia ngina wa munini wa gavana Meru Joyce Karaukinto Mugambi Toithinkia na rari mwakuru uria wari mukaririgiti wa kurubanjuri akuruba kinyabo ni bakinyita kunogokia nkathaije ya mwekuru siasa ni cionekete kuringwa mathikone jaja baba ingi baaria bakinyiria kawira Mwangaza na ritorogitine kia ugavana ni mbunge ya Seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi wa Embu Mondigi na kinya Seneta Cheregai Bonde Bugite Ugambi ni bwaritiro na kiragete ni utuma kunyuithwa muma nonto gwikiri kinya ni MCs barabonde barite mathikone jaja Dennis Mugendi na Chekinya mathikone jaja ngina o munini wa gavana kaunti ya Meru Isaac Mutumanto Ithinkia jakinyetwe ni atongire mwanya wamwe na ngirisi akari no kamama njori eliwo mame bwega You longed to see Meru as one united county, a dream you carried in your heart. Though you have left us before this dream is fully realized, we promise to continue working tirelessly towards achieving it. Siasa cia kaunti ya Meru nacio ciagwata mwanki yare Seneta Nandi Kiproti Cherargei wa Embu Mondigi na wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi bagambite na kuwa gavana Kawira Mwangaza ti gavana kairi tontu bari seneti ni bamonerie murango na kumwira autiome na bakurigirika mitiri kumwita kairi mbungene kumuthuja mantu yegie county. Sisi na nataka ni settle the legal question. The governor was impeached. She is a former governor. The law is very clear. Hata ukisoma Biblia ana mahali pengine she stands impeached. The governor of Meru is Reverend Isaac. Huyu mwenye Mungu naye hapa. So muachane kusumbuka na mambo mingi. Sisi kama Senate na nilikuwa mwenyekiti wa sheria ndugu yangu Linturi akiwa naibu. He was my vice chair. Sisi tumesema ya kwamba na the law is very clear. Na sitaki watu wa Meru msumbuke msimamo wa Senate katika kesi ya kumbandua aliyekuwa governor is still our position even in our pleadings in the court of law. Kawira was impeached correctly, constitutionally, kwa mambo ya incompetency, ufisadi na uongozi mbaya wa gatuzi la Meru County. It stands that way. Mimi nataka niambie Martha Koome,
Nataka nimwambie Chief Justice, mambo ya kuuza haki kwa Wakenya lazima ikome. We cannot be selling justice to the highest bidder in this country. We don't want to see jury pesa in our courts. Meru is suffering and bleeding. When somebody is impeached, they are impeached and they should go home for violating the Constitution of the Republic of Kenya. So I want to challenge Chief Justice Martha Koome and the judiciary of Kenya. The people of Kenya gave the Senate the mandate. We don't want judiciary to infringe into the constitutional right of the Senate in doing their job. Hatutakubali. Mimi nataka nikuambie governor, ingawa unaomboleza, tafuta suti, tafuta ile inaitwa power tie kama ya Trump, tafuta Biblia, ongea na hawa mabishop. Unatakana kuapishwa kuanzia saa 2 mpaka saa 8 tarehe 14, wewe ukuwe governor uongoze Meru iende mbele. Na katika sheria ya Kenya inasema Senate ni upper house ikitimua governor ama mtu yeyote ambaye amechaguliwa na mwananchi hafai kusimama kiti kwa muda ya miaka 10. Kwa hivyo sisi tunaona uchungu kwa yale inafanyika, hata kuwa ameitwa pale kamati 18 hafai kuitwa. Bwana Spika, ile kamati tukienda inafaa ikaliwe chini ionekane kwa nini ule gavana ambaye amekuwa impeached anaitwa ile Senate. Na the Senate ije gavana Meru na impeachirwe na atabatio karageteni. Yo no Senate ije. Na otero msimamo wa Senate tunachange msimamo wa Senate au jabandilika. The governor stands impeached. Sasa kuna kamati moja tu, sijui ni kwa nini inafuruga mambo ya Meru. Wana DMK na wale wameongea mambo ya Senate, sio Senate mzima. Na mimi nikiwa liaison committee chair nimeandika barua na nimeambia wale the governor should not be invited to the Senate mpaka tarehe 14, tumaliza tarehe 14. Notongabana ni governor wa court. Iji ni nyuma ya my MCA atongeria bagi kundi kia ndon akurubanjuru incheke na atongeria bangi kugabeterete ntariki 14 cia mweri jwa 3 ta mubiro kona konyuithia mutuma muma ta gavana wa Meru. Gavana to mutuma MCA Sibara 49 inyabele baraba urite ibatire baltambwega bakorea tu tikabe no baya. Ogezo mtu nengere mtu inyacho ogerwa bya botadia. So Mogoria, wale ambao wanasema tunangoja tarehe 14 mwezi wa 3 kuapisha mheshimiwa deputy governor His Excellency Reverend Isaac Mutuma Mpwethingia, tuinue mkono watu wangu. Ito wete kaneria tole a Meru ate. Meru mwekoro leo sinero endene abungi nara. Alese alengaba na babatu ate ya aneka robo watana nani gonza uga. Na tunaomba waambie wale wengine, niwaambie serikali yetu Meru iko sawa, Meru itengenezwe, isipotengenezwa tutajipanga sisi wenyewe. Na tarehe 14 hata sisi tutaapisha, hata Raila aliapishwa. Tutaapisha. Kenya eolele tia Meru tothirete. Katura nionka aki. Kenya eolele tia Meru edira. Yolele tia Meru edira na bato tole Meru torua tokolea kodira. Kato kwa hata mangabana hata maseneta wale luko na hapa. Meru imekwisha, hakuna Meru toko. Ninyi kama kanisa na wasee wa Joiteke tunasikana pamoja, tutaongea tukisikana pamoja, tukiona kama Meru haendi mzuri tutasema haendi mzuri, na hatuwezi kusema atenduri wewe njuri sio wanasiasa. Hapana, njuri ni kitu ya kulinda wa Meru. Na maromba jambo aromba tariki baba ya baguto ni udun atendora ta kuba kuba mantwa bega tuka mantwa mega tuina buna kuba trombe ona botrombere puinde te Meru kreje fora boreo twinde babo de bamboni baleo na banjak na banto ambura na ba ubange maromba jo murunga leo je gwata sijamtaya mtambo geta anawa
yangu ni kidogo sana, ni kusema kwamba tuko na imani na meleza pole zangu hapa. Yangu ni kutangaza tarehe 14 tunakutana pale maili 3 kwa Biza Bwana Tevingi. Hapo mpigeni makofi. Tarehe 14 ndio siku ya kusema kwamba laini ndio hii ama sio ile, lakini serikali ya William Samoei Ruto imesema kwamba iko na imani na Wameru na tarehe 14 mtapata haki yenu. Sisi kama wabunge kutoka Meru tunaelewa ile shinda iko Meru, tunazungumza shinda ya Meru na tumefafanua kila kitu, hatujazungumza hata siku moja. Lakini tarehe 14 tutatoa statement yetu, tutatoa mwelekeo kama viongozi wa Meru, tuambie kama tunaenda north ama tunaenda south kwa mambo yaliyomo. Kwa hivyo yeyote yule ako na nafasi ya kushughulikia wala mambo yanaendelea, ajue Wameru wameketi na wananyamaza. Wameru wakiwa wanapanga mambo hawapigi kelele, wananyamaza. Lakini siku hiyo ndio watajua Wameru wako na uongozi na wako na uamuzi. Kokolokera Meru ikono okiri tukwite kuraya atongeri baba ingi bagitikanyaga kwari nuntu bamathaja mathiko gwita muno MC batirorirwe ni kwariria twanya twangu gitura tutumiritwe ni kamiti ya wandikani ngavana Kawira aregene na bu ona kinya kamiti ya kurwa na nkunkumo ya EACC koja na mukana kiri uria akagiri kuandikana. Wacha tu ni set clarification kuhusu hizo kazi zinaambiwa county. Katika county ya Meru sisi kama assembly tulienda tukaweka pesa ya kuajiri walimu wa ICD 300, tukaweka pesa ya kuajiri madaktari zaidi ya 200, tukaweka pesa ya kuajiri water extension officers, tukaweka pesa ya kuajiri agricultural engineers. Hiyo pesa, hiyo budget Kawira alisign na ikasainiwa na control of budget. Sasa hii ni miezi 7, hakuna mtu ameajiriwa. Public Service Board imeadvertise kazi, lakini nyinyi nyote mmesikia Kawira ameita press. After that wameweka kwa gazeti, county secretary akacancel, wakasema hakuna kazi. Kwa hivyo ile kitu tunasema ni hivi, kazi yetu kama assembly ni kuweka pesa, kazi ya county assembly ya county public service board ni kuajiri. Sisi tulifanya kazi yetu, public service board wanafanya kazi yao na they are trying to interfere with them. Tunataka kuambia public service board hivi, waende wapea watu hizo barua, waende nazo kwa department wakose kupostiwa. Hapo ndio tutakutana na hao mawaziri wanafaa kuposti, chief officers na huyo Kawira wao. Kwa hivyo watu waendelee kuapply kazi, watu apply kazi. Dennis Mugendi weru weekendi nini ya sukuru ya Ntobochio primary wandini ya Kiego ya Ntobochio Gembe South County ya Meru. Uria wari munini wa rais mbere ya kurumurwa gitine mwaka muthiru Rigathi Gachagua na riungirite Martha Karua ntere cha Kimunya kaunti ya Kirinyaga bairi baba bakioneka kwaria na kanywa kamwe gukonio tongire bo rais Ruto buria bethirite bakimeneria bu katha bubu buijite onde rais Ruto aronekete akimeneria bonene Gachagua uria nande ukarataka akubangania ochore nora wari mundu wawe kithuraniro kithiru na mutongeri wa kiama kia Kenya. Nyuma ya gucokaniria kiemigambo gatigati kawe na rais Ruto ntukuya na Arua Rigathi Gachagua na agambite mutongeri wa kiama kia NARC Martha Karua athingatene na bunge achore bawe kuma Kirimara na gukariteta gari era kugeria kuringanira amwe kura cionthe cia mwiko gikabone kimwe. Twena mujiro wa bare yaririani ogwetorigande wa Gachagua kumete kuria Nyeri mutongoria wa bururi toka guku kuri gatha ya ruriri Mugashiko Martha wa Ngari wa Karua na tuka guku gutuma ndugu nigetha ruriri rwito runyitane. Nyuma ya mathaja makaikire muchemane jajo tukuthithikirite methone ja kamera ciandiki banteto Gachagua na ataririte matunda ja muchemane juju na kuria Martha Karua gwika nthi mpathu ciao cia gisiasa gukirikanwo Karua niwe wari munini wa Raila Odinga kireke thurano kithiru. So good people, I want to say that I'm very happy and we have had a good conversation with the Honorable Martha Wangari Karua and we have agreed going forward we are going to work together with other Kenyans.
And I want to assure you there are many Kenyans who are looking for leadership. We'll work together with other like-minded Kenyans, patriots, people who really care for this country. Gachagua na ajukite kanya gaka gucokeria bara bakuringithanua atongeria bakirimara na siasa cia uchiendi na andorejo. And I want to say the people of this region are not tribal at all. At all. I regard Gachagua not tribal because I supported William Ruto and he's not a Kikuyu. And 87% of the people of my kinsmen voted for him, knowing very well he's not Kikuyu. The Honorable Martha Karua supported Raila Odinga. He's not a Kikuyu. We are nationalists. We are nationalists. And it is insulting to this community for the president to go around in meetings calling us tribal. We know he is unhappy. We know he is frustrated. We know he is bitter that our people have left him. But sio sisi tulimkataa. Mimi mwenyewe nilimwambia usiguze mlima akaguza. Si ndio? Akiuria Rais Ruto gutigira IBC nego kinyanirwa akende ishigo bire bite na atongere biumba kugunika na bithurano bya 2027 biumba gukinyanira. The courts have cleared the way for IBC. Let the president now go and register and have the panel. Let us get IBC in place. There are constituencies with no representation. There are others who want to recall their MPs. There are many issues that are going on, isn't it? So let the president now, let's have IBC constituted so that we start preparing for the general election in a proper manner, because the process is as important as the outcome. Gachagua na achokete oria nthuki mbithini bo Gen-Z guciandikithia kura bonene kenda kuongera kathari gitumakira bethirite bakiringa kiri mitandao. I want to tell the Gen-Zs that what you are doing on the smartphone is very good, and we want to encourage you and we want to say congratulations. But it is not enough. The actual transformation of this great republic will be on the ballot. The public awareness on smartphone is good, A1. But the real transformation, the final transformation of getting a good country with good leaders will be on the ballot. So I want to ask the Gen-Zs to register, to take IDs, register as voters, and come out and vote. And if they do, they'll have completed the journey for us. Na Antonia we Martha Karua na kenerete ngwataniro enjeru gatigati kawe na Rigathi Gachagua. People of Kenya, let us not remain silent. Let us agree to come together. And to my brother, Rigathi Gachagua, my doors are open. Let us remain consulting. Let us consult widely, even with the others. Feel free anytime to reach out. Let us caucus together. And let us work for this country. Bogwetera nandi ni kuona matunda ja siasa jaraja kaumania na murano jobaire baba kirentu ko chiejete. Ugwane bojuri ntore na mutugoni mara nyuma ya mpithi korona winyange barabo kuthuganirwa kuretwa nyumo cia kithaka bogwejete ondenja ya umo wa kari ntore ne unarieto Joseph Kithinji atrimite ngondu cia ciuragini nyumo eji ya kithaka njeje ni gutariria ritere ya mbere karikatare riumirite atori nande bari nogwa banyomo iji cieja kwithukira na bao bara bakuga ni betaga skuru rukiri muno ni boriterwa ngiro kumenyera nyumo cia kithaka KWS gutonyera na gutigira nyomo iji ni kurigerwa. Martin Mugambi na ripoti ije. Turani ya mutugoni mbari cia nturire kiri gicigo mbunge kia Maramochie kwa mukuru Joseph Kithinji na muchie wake Mundeva ukirite na kwithira marigaria kwithira ngondu cia uire itano ire mburage inyamu batakumenya twathokerwa ni nyamu agiaturagira urithi bwetu wa ngondu na nibo auragitwo kaire mweri umwe muthiri ta ngondu inya leo ina ciauragirwe na leo iracokire kaire kuraga ire iratigera itano leo tugukira ndegwa ngondu ikiania nkweja kuraitha nembie kwaniria ndeja kumaka kuria makire kunene muno
ndethera kana niko kalatigitwe munanda na niko gakwanagia yujenge jionde ng'ondu inya o ng'ondu irari mbali irendie na irendo mange ringana na muchuyu baukire rukiri na kwegua ka ng'ondu kamwe ka muchuyu gakiania warira kuthirikagira na bakiraithiria barethira ire ingire mburage na batiregua nyamwirera uragire nkwija ndethira mbere nkinya aria nkwija na mgeti nkena tonya ndethira mburi irende mburi itano iri mburage na kamwe kanini gatigerege gatambulenda kakianagia nako gacoka gakua Leu no ka tucokire ninge twaringa riboti polisi yaoka baraitha bajiona irio na nimo kuonania irai na kana nundu makinya kwina manene na manini kwa guna kankoro mbanga inka ugantedie na nikenda nko na iji ngajiona kaire nchoni wa munene bachoka ngaboromba bibule goncho na goncho ona bibwe gujaka madina maune madina matemera na matenda kuoneka nyamtole moyo makogi aturi na nkinya muchuyu inya mweno nthuganirwa kubaithukira mono twana tura tukurauka kuthi cukuru rukiri na gucoka ogoro riu gwikara gwetu uko ni kwogua riu kababa ikumenyera itonto nyamune kuonania na twana rukiriri bakorauka guthi cukuru ekebere nja iri akuwa uno yulage twana kanona ati utuko tukithindukani kugura gintu no yulage muntu na nkegwa kwena kumaka kunene muno nontu tau no kwithira ana bali ukira rukiri kwibanga bathiete cukuru thaino kwena maempa kwena mite kwena jungu nyingi muno na riu kwena ukiri muno bali kiritie na kuga kiama gia KWS kibateri kwenjera kambe mbarainu ko ringaria ngana gutigira ba kwamba mitego kenda kugwata nyamu ino riu ne bageria na mituke buria baomba gututethia mwenani uwegie ana na urethi bau bonge botigarite nontu ne tukumenya kuringana ithaka ino gie gukono ithwe igwiguntu kuria mami na ana bayo Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi tana mbere kurumira ntiso chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja na tutokuruke Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top. Obina. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa. Hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketia. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa troso? Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe nimeona umenunua kila kitu. Chakula. Wewe hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketia Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetia Supermarket, a world of choice.
Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandishe to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Tuekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kuambirira ngitha tuna magana 5 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kuambirira ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira maguri jari okadithiaja. Nionto Nteto Nkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Akariba mea igembe no thiba guteta kumania na thara irebe kirini nyamu cha kithaka mono njogu ntere unkuruki baraganite na mubango jwa thirikari jwa kwa ng'ombe nchancha mubaki wa thirikari gwirite kwamba kubekero karia kirindi thinka ire batigere na cio kumania na wambapo maitha. Mwanka athaino arimi baingi bantere mwanya chegembe no thibatigito betara sara kinya gwethirwa mburetiaga na abwega nonto bakwithirwa kinya birabia tigere medani njogu na chitwikite kinya mara ichithungira chikainyangia abonene na arende arimi babare mando anda achia amea bakuwa kinya bo biao ibithiritwe injogu anda rurwetu twina thina nene sana nonto banjo nirathirire miunda yonthe irarire into bionthe tibi tutina bio ndu ikora minda iguthiria utibi tutierete magayo na yawe ngotibe taruma na yathayo no kachendete kuria njo ucio ngwa cio tuthiria miunda Rwanda thai bitoro yani ni Rwanda ututethacia na anje na ure na ote bitutethacia na o into tuira Rwanda na njo ikuria ikuthiria indi batuyukiria otethio batutethie na akwa ngwa ruo ngwa tura mutongi siringi 30 40 na o ende kawira mangasa na tutethi kinya na ruo kurungana utwe na thina inya ndwe na o nkorokia kwithira bari arimi babia kuria arimi baba bariwa kinya bo ibaigaga ndithia no ende mwanka athaino ndithia cio ichejirwe bwingi na ugo thirikari kuga ni kubanga kumuntira anto ng'ombe cia onchachamo bo batikuona baita ya onto bobo kira bakwenda ni ukaria buthinambe na kongerwa no kenda ira inka itigere na chiti kaijwe te ng'ombe cethirire katuka muntu ruri kona ng'ombe cethirire tuona ng'ombe yeri bakua ibe batumunte ng'ombe sindano ute ng'ombe batitirite anto beto bongo bathirite pio ute anto bati bara bongo baraita bonde baiba mbere baba eta ibo mbere ng'ombe bara bonde bathirite baba witwane ne ki ng'ombe bonde bathirite ende batu bato yanjukumu batutethie sabute ngo gutinya anto beto ng'ombe cethirite cionde ute ng'ombe tutinio batu guru bato security bato gere ng'ombe tutinio nyemwe niba kubeta kumta sindano tesio ng'ombe cia ciathirire na anto beto bonde barore sabuta bathiro te muntu ote nyaba barithi bati bothi bori na ng'ombe cia nithirite thai sinebe kwa tumu tona muntu sinebe to security manta sinda tukurea tukuro na ya ng'ombe ni tukuromba batu te ng'ombe twe nacio tweyero irathira atwasinya ng'ombe ibagwa si muntu sindano nire ko itutina cio batu te ng'ombe tutino ithina tukurea nao batu turakariba mea turenda security no babatu tutethia no batu twira bamunte ng'ombe sindano na ng'ombe ri batu twa security ng'ombe iciathirire ng'ombe ire ko bakwenda kuyoto muntira sindano iba batu twa thirikari batu sindano tukuromba no tethio ba security tukwenda tutakwenda manto ya sindano mbere tutawa security kuma Meagembe North Betan Class Chabari
Tongeria mwanya bareo gavana Muthomi Njuki PS Kiburi, Professor Taya urani munini wa Chancellor ndene skuru ya Kemu, Professor Jacob Kaimenyi urakagite na kamwari Minister wa Kithomo ni bakinyita kithurarune Kemu chema ni jokwagirithia na kurikithia kimiro akere Kaimenyi na ataririte wega bwa kugwatania miru na kariba county Tharaka Nithi araugite babonde ni gintu kimwe Antonia we gavana Njuki no reti antu kurumira siasa cha maendeleo untu siasa cha kirimara na nikirima mburo jara Professor Kaimenyi ekirithumbi ya gutwika mutongeri wa miru na kemiru mugwe Muthuri Muriuki na kurikithia Nikiri mchema jua Meru Community Cultural Association stakeholders tuamtene na roja didikite ni wagitio aringa na Tharaka Nithi no Muthomi Njuki aramboka rigitio ngwataniro iji no Professor Jacob Kaimenyi ombete kwithura gikiro thumbi na kwethio mugwa Meru ikunenkere inya ya kuona weru na inya ya gutamu indu rera kuri mantu magukujira makumba kuona mwindu kwegwe eri thumbi ya kuringa kulingana bo bagwite bathithio oju nikenda gutigiro ntoro bo Meru bugutha bwichoka na kinya kona Meru atata mikalire Kimeru as our motto. If you wail our mantra tugwatanire ni Meru bugwanda uga na thi mwenaruga tukorerwa kaumo tene bwana Kaimatheri no ntwere bweto bukwenda uga bokainaga jau no kaigwa ndothi kwa mukugwa mu Meru na ninka ngabutumirikira bwega butendereja gachungai karane atate sawa rera wete twa mu Meru anto bakauga tore anchogorega non to bodongi non to amantwa mega jamo Meru. So there must be a way our cultures can bring about activities that generate money that empower the organizations to be dynamic and to keep on growing. Culture yetu ni na maana sana. Kwa hivyo nyinyi sasa tuendelee na waambia tuendelee na tuwe na amani na kuonyesha ni watu wa amani na kuleta Kenya pamoja si mountain peke yake kote. It is my prayer today, Bwana Kaimenyi, as you stand here, I'm just hoping, Bwana Mugwe, you have no political ambitions, because if you do, hii outfit tumefanya hapa leo ni kama tutakuwa tumepoteza wakati kwa sababu isambaratika. Athakiuka githaka kiraki kwendekana tikwaria siasa nyingi iri ni gutigira ati andu bakutho bakiorotera mandoja witi na mbere. We are therefore asking our people both in Tharaka Nithi and Meru County to give the government of the day an opportunity to work so that they don't say that tuliwavuruga wasifanya nini? Wasifanya kazi. Nasema hivyo kwa sababu leo nikiwa nakuja hapa nilisikia sauti from Kisii wakisema kwamba they are coming up with a new political party. When you start talking about political parties, are you thinking work or you are thinking politics? Hiyo ni siasa ama ni kazi? Nikafika hapa nikasikia kuna pahali nasikia kuna viongozi wawili wamekutana katika Mount Kenya East. Pia wanataka kutengeza chama. Na wakati wa kutengeza chama, unaniangalia ni kama mnafikiria naongea siasa, siongei siasa. Wakati wa kutengeza chama, badala ya kuwa na mikutano ya majani na kahawa na maziwa, ile mikutano utakuwa unasikia ni mikutano ya chama, ya kutengeza chama ya nini? Ya siasa. Kuna kazi itafanyika kweli? We don't vote so that we can be able to have leaders who can represent us out up there and we have a good name because they're there. We want a government that can be able to give us an environment that can enable our people to work and be able to vet for them. Akiwa kagita kaka ande baraba kuthugana manduja biama kagita kata kinya na kuna ndi ni kuthaba kiangana tena madukano jantu. So naomba tusiende hiyo njia ya kufanya siasa ya mapema
alafu ile vitu yote nilikuwa nimeahidiwa ipotelee, because temperature inaonyesha ni siasa na ni siasa, so that temperatures wakati tunasikia nini, what is coming out from Meru, Tharaka Nithi wanasema nini, mimi nataka ile inatoka huku tunasema barabara ni mbaya sana, ile bridge ya Nithi bado ni mbaya, majani bonus bado hakuna, kahawa yetu inapotelea pale na pale, maziwa iko mbaya zaidi. That is the language you want to hear. Lakini NS ikipeleka report kwamba wako busy wanatengeza party, tutawekewa mtego ingine ya chama wengine kucounter. Ile pesa ingekuja hapa kutengeza majani, itakuja na wanaume ikiwa kwa mfuko wakisaidia kusambaratisha hiyo party, because the government does not want competition. Well, am I wrong? So let us focus on what we promise our people. Muthuri Muriuki Weru weekend mutirijo Kangangi. Omubakari bakanyakine ni baririte kithomo ndene skuru ya Kanyakine bakiuga mpomu ja skuru ni chithirito ikena mabakari atori ba skuru ije baugite ureme yake agwita na mbere no kithomo kionekete kwina maskuru ni bakiuga mbere skuru ije niona nitio chamba boka thantere chaimenti kauntine na Kinyanthi guru yonthe indikagitene gaka mantu ni jagaruki ni borite atongera ba Southimenti na ndigutegera na ndene kithomo ndene skuru ije kenda kumyukiria kairi mutugikare na kurikithia Rueje yetu Kanyakine Boys Secondary School ke kuthira tona tutekira kairi bamwe bakari kuma mirigene ya Kanyakine Southimenti bale abashumirithie kugana gutetera skuru ya nthaka ya Kanyakine skuru ira baugite no kaitite na mbere kwinama ale abaugite au kaberene Kanyakine nithirite kirita thomi banene na nande bakiringithana na kigerio kithiru kia mwaka muthiru bali ugerari na minisco ya ithano gaturumo ijiri ala baugite na nde skuru ije inami kiwango gya kwithire nyege chindwa ni skuru cha kwana ira chire nturene gitarare ya principal Kimathi itukuona eitira atongerie baba nene kiria Kotobiko athomirete skuru ije Kanyakine igitara Mbisti itukuona Bundi Karao are the top student in Kenya aumete skuru ije ya Kanyakine Boys Secondary School na miaka yewe kuthira utongeria bonge bweja bwa alimu bangi principals pantura naja skuru yewe mwanka era demand to ye na mama mwanka kuru skuru ende school ije is a extra county school watu ikega chinda we chindo in day school aja Ndarene Secondary School gikorone skuru ingi ende mwa tonga twete keru atiri ana babe skuru Kanyakine Boys Bonding pete batho maenthare nde school bakeja ko mama Kanyakine kenda tona performance etha tutichinchirwa utongeria buraburio korokini akaribara baugite kagitene kara skuru eja Kanyakine kugwa ni Southimenti kwina magi kithomo na bobaruga bare karibantura eje batete keria batege kigwa kairi progress ya skuru eje yumbete kwithirwa itite na mbere ikina maga na nandi batu tutenda kuona cukuru ije ikigujaga njarene tia any person who is an performer ra cukuru ije kugwithia ronania batu tu Southimenti we are losing a lot imbi ekora cukuru yetu I principal ne alimu kana BOM irerio me management ya skuru ekeza kwithira ibui gutira cukuru omba kwithira progressively igitaga ikini ka minisco like now the under minisco of around 5.2 mudiene akariba bariromba rwangirwa kithomo na tongeria bao gutonyera gatigati gutigira skuru eje ne kuretorwa mwarimu munene ungi urogokeria Kanyakine na bakiromba menya skuru eje ja kuretro mwarimu anakurukira ukaire Ministry of Education ituretera mu principal uria wina performance history enare arari stakeholders bonde kuma Ministry ya Education na tongerie betu kuma MP senator na bau batonyere bagerie ule tumba ufufue sukuru yetu ya Kanyakine icokie ngiro rire ari nayo tene MP wa Southimenti Shadrack Ithinji tonyera mantu ya kwenda kumenya kithomo ne atagiukara ntura ije kiria tongeria bonde barwangirwa TSC Southimenti turuga tutigukira tukauga atiri
kwa tuka batumba utukariria cukuru citu cia thauthimenti igita riri igweta ikini ka minisco ora gugukia na bagitu nenkagiria atongeria na end teachers bare aibo baba komba utukaria cukuru cietu tukaumira na tuborie kiuria batu na tabakunda cukuru cietu kiri principals para bakurukirire cukuru eje yarega go perform tukenda kuigwa kuretwa cukuru eje makanyakine gicigo mbunge kia Southimenti nke report ratito cia wero weekendi reakwa rieto ni mutuge Kare MC wodi akirwe na arima kana murogoto no gitageta na mbere kuika thirikari ya gavana Kawira kenda kariba wodi abagunikana mirandi ya weti na mbere nkuruki na agambitie MC barabati kugwata mbaru Kawira kuija kampeni ya gavana Kawira kenda weti na mbere boneka kiri wodi cia warite bukagitaga kwambiria ngugi ya kuthondeka tubarabara twa matura kiri wodi yawe. Akiaria MC wa Kirwa na Rima kena murogocho aruga nyuma yake kuthikiria kari kiraba kwenda aruga na regirwa barenda watanira na gavana Kawira Mwangaza na kogwa ruthite bubu kenda rutha kwenda kwao nomba kubarutira wira antu bakirwa oni ndaugire ndi gwatana na gavana kenda na ndi twithira turi gintu kimwe tumba kuretera antu bakirwa maendeleo muntu era wathikire ground ya kirwa riuga ikugena unity so nturia kwina unity of purpose iro maendeleo jakoneka. MC Makena kiaria gitara ya kwenja barabara ya kuma chukuru ya St Clair kumira bokieni kia ndege kurukirite Kirwa Boys aruga kumania na muchemanu wa ruora gavana Kawira Mwangaza tete MCs bamero baraniria maweti na mbere mamwankoyo ikwara umire na maendeleo mama kurutha barabara na gweta muchemanio ne gweto ntuku ikukumbete matunda jajaja narua cia kwithirwa na ndi barabara ni kwinja barabara ni karite gitare nene muno etenjwa buga I think kuma 2015 na wetenjwa na narua ikwinjwa irare go chichimara kabisa yethirwa kinya bikibiki ijere gukuruka na ithina ende nande tugategore kari kinyaro rijere no chikurukane barabara eneji ko unia nkuga ibwega ni ntubwa antu kamero tumenye unity ni tuma maendeleo jakeja na mbere inya MCA wensangu utekyo gukaro na ndi gavana inya na araugire akabeto kaire na wodi ugotetwe uteteka ende nandika wetite kuthithiria antu atia wandine Kirwa negunikite na barabara chingita njira ya kiragene kuthichukuria Kirwa tekiniko na njira ingi kuma Kirwa kwa borichi kuthibwa nkuriga aranjire mwe kurugura wana bitha bakuma thirikari ni akaunti ya Meru bakiuga mworoto munene kuona njira kurutho na utaram kenda karibomba kugunika bora kubatiri barabara eje twirete thithagwa lakini nande ndoza injirene ke kwaramia barabara yetu gavana wetu ugire uga barabara atithithia barabara ati kungirindi yake aingirindi na thithie ira etagwa marami na yethirwa compaction kuria contractors beto barabara mono bagithithia barabara chietu ibachithithirie ketha indo cingiwe thithio bwega grading yethithio bwega na kiritawa drainage njega bagikira maram gavana uga atukindire gukindira nondu cionthe cie BQ ne kenda barabara chietu chinyoka bwega na chiethirwa te cia season imwe niankuga ibwega na inya toumaja barabara eje ya EAPC kiragene Mwanka Institute tugeta kiri barabara ere ngire ara kwa polisi tuthiuruke Mwanka kuriga tuthiuruke Makena Road kugwata barabara ekibirishia na ndina barabara ici ikomba gutethia muno akariba ndenge imbije anto iba otwe barabara it's a you and cry area eje ekirwa nari jonto itomba kuthithika for quite a long time ende ndengienda kubwira atori betu kwira wa Rome was not built in a day tugeta ou twina next financial year tukona imbie tigarire tugeta imbije janandire tukare ai tukwaragia mantu ja sibitare muruguma irete thiri ende ran kumenya this financial year tukathirania nio hamwe na ire ngie marinya nande kwou kam ambwire county ina metho ja maraja nkurukie ja individual jarekona ugwo individual mba kwithira uriona tu within your compound and within kwa mutori ende county iritega
ina metho ja kuona kuma aria kaunti yambiritie mwanka muthie ju jungi na antu bara beku bonthe ni akariba kaunti na ni kwenda muntu wonthe ethirwa comfortable na akigagua bwega indi kiria ndingienda kuromba antu betu itwithire twina patient na twithire twina miarie gwaka kenda tumba gwita ngugi chontu kinyare muno twarie miario indi miarie etetethia chontu itiumba kureta maendeleo kuma Wandini akirwa na rige shigombunge kia Buri nkiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi Muteja ntana njira yendi kungu chokere nkatho cha mwanya no ntubakona kanya kugwatanira na oni mbitagwa ntinyari Kenywa Purity Richard nwe monanirio mathitho korerua kugwatanira kuona mwago jore tubanganitwe ni Wero TV Wero FM kutugwatanirite na kambuni ya Betika mwago jaje tutanambere gukujirwa makutano kirinkindano ya Manchester City na Chelsea ni nyuma kagitagate kuraja ukethero gikurukirwa